Viti FM na mboti gay punches celebrating 19 years. Ya kona Viti FM 92.2 FM ya kamida ngai kachibe kenda ya nambongi binakatara indendai ndono makiteka taltamengo na buguni nanda ya wa ni mboti na buguni bitoko ni binakana punja celebrating 90 years na mbongi indendai o bambola chaka ni beki unitala na itokari ni asanga yenda botaltonga mengo na wasiningo ni mboti sukutumenda daka na sikini kuwa lebutu na itaibi na garaba na lomanisinga we ibono duindu ital eso ndo ngolikina na batanga ende ni andrendre ni adakadaka enda garaba tu sartunga idake ni singa moniti zabotu na lomani madao ndo na bangoni baadingu yeti kubuta liko na garabitabi ubambola changa ni be kem ni ngo ndo tu nandanga una ni nanda ubende ndabaki ndabe tala noa na be tala no lasa na be kandu ya do tu nanda be bonua en sona ngonai bombola sona ngor bi John Ebo mbola binaka be Rusia te rai bukida no mbola binanda mbola binaka megen merike be merike lewa ra usanga lesuma na siwa pu mai bibili mai sabo sabo ni binater be kemanda ratu Rusia to rai bukida be kemanda tala na marama merike lewa ndo na machanga ngori ndo tawana ndona envelope ngori sonaika roba kota magisuba ina BTFM Ben Valentine ndo mbole binaka megen ni mganikina na bubale ni Leone Senambati low Dhala Beach bakina bi meroni atibanga Dhala bina megen ni maikina ena bikem ndo na rambogi tingo mena Thames Hospital mai ni Silandi ena mbongi ndendai Rusiate raibukida na no motiko bambi bikem ni na weka ngori mai bibili mai sabu ni rosada mbeta mena siwo ngoro America lewa kerkere do reiden dona envelope kiri do tawana meki na ndo nanga wika menge baka ulamai na VTFM na mbongi binakani kuwa ya bambola dal tsaka ni ngori na loma ni minibus ngori na LM141 bimbi sobuteni na korturanga me ngole sombo ni kena moira nanda bunua wana kena ndrai botalanga sema taltonga meki kenda na ya wongo di mboti ya betoko ni punja celebrating 90 years babana kena be micheli virbale na bu non na betoko ni taltonga mai na wasini ngona binango na buku ni nonda programo ni tal no lasa na mbongi ndendai nonda tal no lasa ngabi kenda natura na maramo ni sema taltonga mengori o ya memboleta tunga na memboleta tunga enduan na ngonelewa ngonelewa ngo na sega ibondo faibo bakandua na ndo na ngona ka tal no taka taltonga kinoko na bondo faibo ngori na non rato ngole zaki kingau me rato laki siko kina nenu waturanga mengau toko roso toko ngonele ngono lomani boto ka tulo tseno ko bindo turanga kerkera gendambira me baka ni senge bimbi mai nenu waturanga membatiki na boto rato bondo tiko kina merto ngole da kingau nanguna rato senge bimbi mai kina si bakele tiko na ruru ni dangi wa kina na mulu muniwa wasa ya me adobani ni arto sali adobra bi mama ni wasa sa tiga bu bakila ina tumbuta unim botongo ka sa tiga bu kere tsuke nongon nelongo buan naturango memba undambira ya naturango me bakani ni sarado bondo febo makatunga mai na nenu ratongori etuba mai na etul mai bakin etulau ndambe tonga ko rabimba sa itonga ma kila tugo ni o kanongo nelongo esenge ya bondo febo bakandua me ngoli tu bai wasa kai la tuke ni ngonele ngo no ndambe toko rosto goroko ndambe toko ndo simende no na lebu ni no na toko rosto gori pate kena no na kila bagi kacun turango me ndambe ra turango ndambe tonga bona botini mboto aga kinda dalanga na turango ndonga na kena tumbuta unga na mboto gori sa tau tale tu ni na wuni kumi kona ngonele ngo in mboto dikete na turango kinda dalatale ngonele ngo sa re de ngani sa re do kana kasa yado sa mani bosa dake nga ko bi kana turaga ni wasa tukuno chiko biko mo andambe ngera ke wato ngani baka ndondono ki endremo yengo sa mai tau dala taltu ki mboto ni ketemo ya non dai tal no la sana mbongi ni ko babana kina vale be punjas celebrating 90 years na bugoni anon da programo na mbongi dindai do ya bambol dal tsaka ni ngori be kemdo na lalo ando se matal tonga mengori
Vei royala wangara po mbula binaka matangali. Bina pale bina siya matsukumay ambuna komay sa ubaw rangili. Mbula binaka tau. Siya matuya ni may Goulburn, may New South Wales. Lolo ayan yan remoto. Isa lolo may yan remoto. Ili mbuna. Sama ni bina taltungan ni beke muni yan nambungin din tay. Nitaki ni na maro teki tsuka na abuni nang tabi toka ni tsuka na wasini ngono binangu. Ali talaga kango. Wari ni bina taltungan ni bi kave en taru. Isa boleh binaka tawale bina boleh sa wek stali kuwa isa. Zola bina bakini chosi siraini mo boleh binaka ongeandina. Meto mo yani na kemuika tiemo me tiemo na kemuika kania silo riba nduri ni lamai mbule bina mena ni mga kina be tira isen mili ke tina I cheke mai lami koro abiteta tarobi anda mbule bina mena ni mga kina be kemro sar lela tingangore vale na indi sabu ebi ke teta tarobia triza zara mai na mbule bina tau kalesi sau malumu Mengani mengani kina na kaibi tongo na waka nandi tasha o supi o kalesi kita sa lolo matuani we kimni turanganeta I sebira vale bu marama nice na siya motumay wato kay ngor no mundo asasa nandona ngona leka nga sa uchingo nangito badir mingor may lutoka au la itu ngor na waka na donga na tikiti ko ngor sa kachin torra na tikiti ya kachi tu na sasa ngor kachi tu gor minawak babul tal sore gor bi megi anay botoni mati dubul bina megi ni mga liki na gor na korbo turanga kon na pala may mba bubale na ototambua dubul binaka be versia o batu se dubul binaka bakina babul tal tuga di gor bi kebdo kele tala na ilalawa gor bi nando ilem sa nilaba punya si pembibingan bale na nakautonga pen nando ruza ndo bule binaka sem ratulele ini bule binaka kemni sabina bale buna sem taltunga mai salolo taltunga ni bale si wara katonga ngona nogu jacket draw so mbo mole katu kalu temba ariata bule bina mena ni mangani kida gor berke na old scholars ni the secondary school wani bina tele kemni lo salini sem tulele ngai kiwasa ngole mota ngai bitu mo bua me nge ko tutuma ye lasalini korlala korta serenga ngori ongean dina bole binaka mengai ni bole binaka tau titilia tamani kalau do bole binaka fina vale bana ser semcuk mai korsarau house mai ndakuinu ku mai sa casa isa bole binaka nova sewa na kelo Treasure Island Resort and Spa staff wale ni bina became the wate bakalolama Gina mga ni kina bikem ni bibote itu ngai ni bikem ni egi na vangi lebu mbole binaka isa lolo mai talanga ni bikem ni na mbongi denda egi na vangi lebu mbole tal tunga ni ngori be gym kari tu mbole binaka sa mai ndeu bakoro berto mga ni kira gor berto wati sosi mbalera mai na sabu Saya nung lada bikin luton po wale may nabunya sinitasi remendeketi sana numital tu kan bogin ndu nendai kelen indo man dum binaka may nandi back road sti kay ang bakin raw migin ni mga nikin na yan ratiko na Ace Club en bogin kuwa apa kuki roko suko dum binaka migin ni mga nikin na berto may botu apa bibinga be nalbe munio sai merwa irita rokombati isa kersere Rani message takamai, inbox takamai na messenger ni VTFM. Lakukan na VTFM page na Facebook ngango, kaya na messenger bitamay kina na tuku na kaungan rabu mo na bitamay. Mose se abokula, bula binaka matagali, may salia tabioni, maganda ni mga nikira sa siyang korotsukan, may weri kita bioni o na ifina,
o Junior K Moji sebana ia tabuto ndo mule benak megene ni mai verto na banga kabitingori vei abasimadandoli vilitati ambasanga andi tabuto seni milike ini veni mai nandongo mai madota kelera bua matei wada isa papanga koko kelera bura wa toka ikeri matei wada Moscow na diri mbula bina kemni sem aratulele mbula binaka isa wani bina tani nganji bakira ni bina tortor lamani bubale sala vura bakabonu mbula binaka ke sem aratulele ke ndo madanga ko me asa ko indur duanga atalboya ko kalile bu ko kanisulandi ndi lui zamari mbula binaka tau Simeone Luita sau Sema tuka ni nambuka luka wai maroma ni tasiri ana sei ni kate wai mbule binaka mai bitonga vuna tawa lo toka ana remi suli ke mere kalesi somolo mundu na ita isa salam tere be kemni na sasango na wak uile mosi ndina na sasangori Andrew nan riba ndombule binaka megena ni menga ni kina ngore verto na anda foti ni wini mbuka harto kemba tsukunga mai na imbita mo wini mbuka mai telebu tawake tau mai peau mbule binaka na nonra ilu na saliu yani awano ni bina tele bekemni sandende nge oninge basi katale mege rongo talento mumni ova oni salai bitoka di bina kasar kirna wekanda saliu bina bale buna siamo tsuma ina mbogi ni kwa daba bina katalaki na bekemni na turana marama ni retiko talanga o ira na saliu wari ni bina tele beira Joey reported no mbule binaka Magi evelen bitan lemon ni koro loma seganga ba bimbien matu wale ni rangu wele langi wo ngonga o choana etutu mai tabiuni ben randa beta ndembole binaka magena ni mangani kina nga ve kimni na tikongor mai matapihi New Zealand talinga jini veki mbule binaka magena ni mangani verto na girls ni Miami ve Jojo Fanika o Felicia o Joby K Vicky saba mbulo sartu ni mai sabuna wai stage 2 mai votoli tawaki so mboko mandara bosa vere chiko men mbui na kiso mbuli bina mai lomo lo toka yero baka vi mokumbuni ke milika songili do sambulo bina ka wano ni bina tele be kemni kede na mbongi dindai ni tekini na mara teki suna mbula ke na benga rabi na boni itaibi dabanga endanga raba na mbongi dindai waki na lomo ni madhango Teka makatal tu mana program ni mboti na mbongi ni singa vuke lulungo ni tokani makras kasa ke ngandre mo na vina numi kay imbita mai na messenger ni VTFM